mima obi biara kwaba ediba Xposed GH ekia bidonwa ena onu wedi ehie na ebusia ensem a eye wonwa esisi wo Ghana ha say de opese wo reho a ena wo reho eya omota aka se opese ana se wo reho a odi nya bundle 3 cedi per zone bundle 3 cedi per egu phone so weni je ebeje no na we de nya bundle asemo asama esi wo Kejetia market me ka eja hihye a esi wo Kejetia market ena ede ensamwanwa ebi mu yiyi omuhu adi Ghana de ade bebe biara obi benya hu bibia ye die besi biara obi benya hu bibia ye bibia de besi wo Ghana bibia Yenya ebeka say on the 15th of March, ejabi esi ewo Kejetia market ema yema memo ahwehwe mo nyoma bebre ade ato yema memo ani esane say omo nyoma say omo stores omo provisions everything omo bibia say na ejade say eto baby a yenim say eyensuo purchase ye be free fire service for no ma be den omo abedu meje amaye na when AJC ye fire service for no ebedru wo kama na ye twa ye ni nkwasha maami bi ayere no ho eye den bon pai gididi abusa mo video bi wo ho mpese ye ko show video ne ba na sebe ba ye be kan ho ase Adafo mi je say wo share video no wo 3 year pa esane say Ghana de awon wasem ko a na ye den esi awon wasem ko a na esi eja to baby say na say amanfo ani abre ebimpo betum cry den ahwe omunkwa wom agrada echi be yakogina ho mayen pa bo de mu ode iri baba Wanya ne piota ba ku bi say oil edi gina ho frere de say erade bedum je mam how possible yes for Kaiser de ma Kaiser na fa nyame de so ye den ema no ensi ade ntina edru Kaiser this one is not about God it's not about we say bibia nyame boy ho ban ne ade de but nyame wo ho eno ma eja de si ye sanka eja ne ba be si no nyame onim ye plans everything bi e ba be si bia onim onim dia eba ena onim dia eko sanka nyame beka se me ma de wensi obesi anokwan amaye ana nanso wensi anokwan yo ena ade na esi awie it bibia ya wo solution this one enye about nyame na ebe ma ejanedu this one is about fire service for ne betumi aye bibi afa we nwama na wa wo hye agrada echi be se di ogina ho we di on chantoma na we di empire obono no obon pai ne sesen erade ndum jane maye Ghana had the opesa or real wa and a real acrobat to say our country is sweet our country is very sweet very sweet ampa cause how possible eja to baby and I'm your sure say the new mani so can the new wom and an store so wo mu bia enkobe nkode ntoma betwa ne yem ade ntoma betwa ne yem akofa nsuo bi mpo de abe support fire service for no
No way, it's not about empire ball, hidi baba. Look at her, the way she was behaving. Nenia break, nenia or sir rooms you. Abe go jana so. Oh, abusia bibi wo ha, bi wa mo nyame break. Mo nyame break, mo nyame adwuma bi a. Adwuma na mfa nyame ho. Chenchina wo pese wo involve nyame wo. Adwuma we mfa nyame ho, mutumi ma nyame adwuma bi a. Nyame te soro okra me ma we de. Mia ma bon ase note no. Madri sa too much. Too much. Can you imagine? And I think that maybe the person is not normal. Because if you are normal, how will you do this? Nipa break, nipa feje, nipa yeseya. And it's okay, you know, how you de oh bomb pie for what? And I was here as I say me one do a kakao. I say eja she be. I say man testa so fu bia ba bontin abeka bibio ana mina mante ana ba ye na mante. Oh, there be a crab in one day. Xposed GH, yen rera bubem. Ye shut down rera corners. Who damn cry berra? I did me your dear, and no man who gumechi bed. I made the best who get on until your man as some crash show them cry me bow raw. Murawas rudu. No matter for the abba, it is an castle be buyer. Come here, me, yes, sure, saying, me, a crab in one, and I'm only more than ding. Or ding. Tutu tata. It's abusia like your mama ni no me wanwa. Me won ase nti me won say so fu bia ntumi aye den amba bonten. Ambe kasa. Anasa wan be kasa. Oh, eje bi be si kejetia market nti obi aninda no ho so. Obi anye den enyere no anasa obi anhwe ne ho so yie. Asa we dey mantisio na so sanka election na eba anase bibi na eba also so fu bia ba bonti me kai embre bi so fu bi be ka say shatawale be wu be say we nipa ba kupo so otumi ba bonti e be ye den e be kan say shatawale be wu anase we be wu but we ya ye loan like your store ye japade yenkwa see a lot of peoples millions of peoples so for bakumpo hu anye den ameka na just am ya trufu ana mu hu ana we de nyame bom ano so say me am pese market ne hye because omo nto ade wo nti pese market ne ye den ehye mu boa ya mu nka nokore mu boa we de nyame de ahinta mo agrada nyame de ahinta o we de make sure say agrada hu enti na osuma Ninta for ata ebegina market no na ka yen ni say yo enka ntuma na ya ebi wa wo de ma church members for no na ke bia wo wama wata ba ko na ko de twa niem wo sensuo abebo afia service for yi na yen paibo enye bibia na yen paibo e say on the more serious note enye bibia na e de yen paibo nya de bia na obeka kire nyame ya we dada say ade na ebesi it's woo ni pane wo se wo ye de hu nyansa nye bibia na osoro eba beboa ye wo ho asua nyansa ni ti na nyame ama ye nyansa wo ma ye nyansa wo ma ye tumi bibia everything we can do everything on our own it's enye bibia na obeden wo di be hye nyame nsa nyame no ya we dada won ka sele wo so ye de wutu hu anamo it's di amame yakogina ho a o ye gididi nti kam osanko hu nyansa ena nkoye de ono so support bia so we dey wo mami sensuo mami yese mami at least it can solve something better than say ugina ho na uye dede hwede na ugina ni tire wo basa say hwede na ugina ho chire oh chale abusia hi Xposed GH media na yakua bene wa meka so be subscribe or like na update bia be biara no me de bebro ma crowd